Ikaze nshuti bakunzi ba Kitu TV show, njye muri kumwe muri iki kiganiro ngiye kubagezaho trending news, ni Anike Kitu. Nk'uko mubimenyereye rero ahangaha kuri Kitu TV show tubazanira amakuru ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri IG, Facebook, Twitter cyangwa se X ndetse na YouTube. Aho hose tubagererayo tukabazanira amakuru arimo aratrendinga. Inkuru iri gutrendinga kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga kuri serivisi mbi y'ino nyubako cyangwa se y'ino hoteli y'inyenyeri 5 yitwa Chateau de Marara. Iyi ngiyi nk'uko mubizi ni inyubako iherereye hariya muri Karongi. Murabizi cyane ko iyi ni inyubako yagiye ivugwaho udushya twinshi dutandukanye. Kuba ari inyubako nziza byo ntago twabitindaho, kuba iherereye ahantu heza ku kiyaga ibyo nabyo ntago twabitindaho, ndetse murabizi yuko iyi nyubako ni nayo yigeze gushutingirwaho indirimbo Feu de Trois ya Bruce Melody ndetse na Ere. Ibyo byose murabizi. Rero iyi nyubako kugeza ubu ngubu irimo irashinjwa, aho bivugwa yuko igiye no kuba yahagarikwa ndetse ikanafungwa kubera serivisi mbi. Bivugwa yuko muri iyo serivisi mbi harimo no kuba nta suku iyi nyubako igira. Ibi ni ibyaje kuba byatangazwa rero nyuma y'uko ba Miss Naume, ririya tsinda rya Makenzi murabazi, batashye ubukwe. Ni ubukwe bari batumiwemo n'umushuti wabo, aho yari yabatumiyemo ku itariki 3 bari bariyo kugera ku itariki 5. Rero ntabwo byigeze biza kuba byabagendekera neza, dore ko babanje no kuba babihisha, ariko ku munsi wa none bakaba baje kuba bagira icyo batangaza, aho bavuga yuko mbere yuko batangaza iyi nkuru babanje no kuba bavugana n'ubuyobozi bw'iriya hotel Chateau de Marara, bakaza kuba babona gutangaza ibyagiye bibabaho kuri iriya nyubako. Icya mbere banenze rero, bahereye ku kunenga isuku nkeya, aho bavuga yuko bagiye bari hariya mu masaha y'umugoroba rwose inshishi n'ibindi n'utundi dusimba tugiye dutandukanye natwo twagendaga tubatambukaho ku birenge. Ikindi banenze breakfast yaho, bananenga dinner even na lunch yaho, byose barabinenze, aho bavugwa yuko baje kuba bagaburirwa nabi hatitawe ku mafaranga umugeni yari yatanze agera ku amadolari 220 yari yatanzwe hariya kugira ngo inyubako yose ize kuba yakifashishwa muri ubwo bukwe bwari kubera hariya. Murabizi yuko hari amafoto menshi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga guhera ku itariki 3 kugeza ku munsi wa none ya Makenzi bari hariya i Karongi, ariko mu by'ukuri bavuga yuko bitigeze bibagendekera neza, aho biri kuvugwa yuko iyi Chateau de Marara igiye kuba yafungwa. Sibyo ko abanyamakuru benshi bari kuvuga yuko yamaze kuba yafungwa, ariko biracyari muri process, ntago mbese yari yafungwa. So izo nizo nkuru rero ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi yuko ahangaha tubagezaho amakuru ari update news gusa nizo tubazanira. Niba utari wakora subscribe kuri no platform yacu, yikore like, share and comment kugira tujye tubana 5 kuri 5. Ciao.